Nema ništa strašnije za jedno društvo, za jednu državu od oboljelog pravosuđa. Čast izuzecima, ali ti izuzeci su stvarno izuzeci. Je li to 5%? Je li to 15% tužitelja i sudija da su kako treba? Ne znam. Možda i 30%. Ali je većina u silnom brlogu korupcije, reketarenja, montiranih procesa, sakrivanja kriminala u fijoke i uzimanja reketa na osnovu predmeta koji su u fijokama. Donesi pare, donesi toliko, nećemo vaditi ovo iz fijoke. S druge strane, montiraš proces nekome ko nije kriv jer nekome tam smeta u nekom biznisu. Dakle, mi živimo pravi, pravcati, pravosudni haos koji je gori nego ikakav pravosudni teror u totalitarnim režimima. Pazi, ako si imao komunističko pravosuđe kod Tite, Čaušeskog, Staljina, ono je bilo opet vezano za nešto, za partiju. Pa je onaj u ime partije zatvaruo. A sad je partija postala kriminal. Sad je kriminal i lanci kriminala i ti karteli i narkomafija, oni su sad partija, oni su sad ideologija i njima služe razni tužitelji i razne sudije. I od toga dobijaju razne apanaže. I zato je haos, zato imaš neke nevjerovatne slučajeve, da ih ponovo ne pominjem, koji su se izdogađali i ti vidiš da tužitelj, da sudija ne služi zakonu, ne služi građaninu, već služi kartelu, kriminalnom, narkokartelu, političkom kartelu i tako dalje. I ti onda kao građanin si potpuno nesiguran. I zbog toga je možda i normalno, razumljivo, što vlada šutnja oko nekih slučajeva, oko nekih događaja. Jer su ljudi razumjeli da te može pojesti mrak, da ti se može začas nešto napakovati. I onda će ljudi da bježe od tvoje pravednosti, jer zna ako je tebi napakovo, može napakovati njemu. I tvrdim, kao slobodan građanin, da Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće, koje bi moralo biti organ koji uređuje ova pitanja, nema odgovor na ovaj haos. I mi bi se morali, ako ima slobodnih intelektualaca, ako ima slobodnih akademskih adresa, mi bi se morali pozabaviti ovim, jer smo svi ugroženi od toga. Dakle, obični građanin je ugrožen. Ugrožena su naša djeca. Ugrožena je budućnost zbog korumpiranog pravosuđa. Dakle, to je apsolutno najbolnija tačka našeg društva. Kakvi kriminalci, kakvi korumpirani političari? Ne, korumpirano pravosuđe, jer su oni ti koji bi morali da čuvaju zakon, da štite zakon, da progone te anomalije, a zapravo su oni postali sluge anomalija, sluge kartela, sluge kriminalaca, koji ih plaćaju da bi pravili montirane procese, da bi kriminal držali u fijokama i da bi zapravo mi kao građani imali ovaj silni haos, ovu pravnu i fizičku nesigurnost, kakva je, ipak moram reći, nezabilježena. U ratu je bilo više pravne i fizičke sigurnosti nego što je ima danas. Danas te neko može ubiti i nikom ništa, prebiti i nikom ništa, jer te je neko prebio ili ubio u ime nekog kartela kojemu služi tužiteljstvo. To je moj osjećaj stanja. I u razgovoru sa mnogim ljudima sam saznao da i oni isto to osjećaju. Kako liječiti? I volio bih da Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće ima taj kapacitet, ima tu brzinu u djelovanju, ima tu odlučnost, ali nema.